Kat Banangjan gisni na kebentar kejingat vote banjit MP syakal Lok Sabha hakari berokawai. Kaseng National People's Party ha Meghalaya ru kala saki ya kejengwan penyaso jong ki nong kershan bat ki nong elam na kiwei kiseng san perthai. Ya kanila saki biang ha ka arpusan terik uleber ar hajar arpusau ha ka baki nong elam bat ki nong ketkam kaseng Kongres bat ka UDP. Kentup ru ki spangut ki nong kershan jong ni kiseng san perthai. Kentup ru ikito ki bakershan ya kaseng VPP. Bagi lawan ban penyaso no sya kaseng NPP hak Sning constituency. Ban kershan ni Dr. Amperin Lengdo kepada kertong jong ke NPP na ka Shillong parliamentary seat. Hagani kesini bala priang ya kinong yalam kaseng Kongres bat ke UDP bat kiwei ya ke bala penlong ha Sning. Na kaliang ke NPP lawan ban ai mensiam di kinong yalam ki barang ba kaseng NPP bagentup yu ba penyat sing siem working president ke NPP East Khasi Hills district ubaderu UCEM ka KHADC. Uba Himalaya Moktan Shangpliang unong ai kitien ke NPP. Uba Samlin Malnyang secretary in charge ke NPP Ribhoi district. Uba Kitbor Nongrum state president ke NPYF bat kiwei. Kibalawan bat penyaso sya keseng NPP na pedang kinong yalam ki bapau jong ke UDP bat Kongres ki kentup uba Watson Karkarang ubade youth president ke UDP Sning. Uba RR Kensai Makdo advisor ke UDP. Ba Kit Dorius Dekhar president ke UDP Youth Wing Ribhoi district lambat saus pangut kinong kitkam bat kinong kershan kat ba kinong yalam ke Kongres ki kentup uba Shan Borlengdo ikong Indaker Taryang nalor kiwei. Hagajing keren kinong yalam bahakmat jong ke NPP kila pediang sobha ya bro ke belah penyaso eladir sya keseng NPP. Uba penyat sing siam hagajing keren ula kentok teng eru kiwei kiseng ki baken no ya keseng NPP baka de keseng san pertai ke bobam sap akan kejela. Da ke boong ru balaraki la ban penpau pertai ya kata kejing bam sap ke NPP kide ban wan ra syakmat ban pencai pat ba. Ula kenturu igi pat ba bakem dai ban sya alam bakla ha kita kejing perta iet jat benriau da kisang san pertai baper. Kat ba kem la pat bandai ban penbahan ne penwanto yu pat ba ne keri ba jat benriau kum baki perta. Kumta ula khot bat la wer ki pat ba ban pai kman no keseng NPP ha gane ki election MP ban yo ekejing kala ha baro kiliang. Halo kejing kenok bangsa ke parti NPP bak ikeni kesengkan. Kejing kenok bangsa ngan aso ban ong kumni kita ki bak kenok peni hangi hai kata kejing bangsa ke badan kering parti. Hinama ban syukran madan. Hintak madan dia kata ke bangsa nada kimlak yang kejisisya. Haduk minta kimpala. Masusi pemenhakanegi yaki ya kaluka yuta hapok Shillong. Hikot yung paiba banyaki hantay na kata bangsa. Hindi siya ikijak kita. Tangha sembeli kimnot syukur mara. Lacak nama bamdan kata kumka kamdan kata jing shisha aku maki kenok yang parti jungi bagai ke parti bangsa. Ngana sobat om na tentu ikini parti kenok sobha badin percaya kata. Kabakam sniu yang ka jing kenok ka jongki ku ki paiba. Habedi ke bangsa leni tak corruption. Kabakam sniu mentah kade ka corruption nene ban korup ya ka mindset ya ka jimbut ka barlui ka basur joki samla ki jogi deden shisnam men shwa la sha korup ya ka jimbut khat joki samla wat kam wat jam deden syai ka resolution policy la shisnam mentah wat sha kumni wat sha lam bakla ki pai ba mi nani jilang kren si kishlong ki thau bagatu ke reservation policy ke ritam jing penbiai ke masyipon shikan nanti lakot hamlu yokam ta pasi dungi kumaki kikam kum baki ki pentok beria ni ndan tundak ngana sukya tu kata kali jing keno bakhem nong ni kat bani dan proses menteri bahapun ke parti ku mesir konan ki okba kelanang hiar kami dungi kejelang ni lang hiar hendai ka budget le ka mountain ka jongi usnam bamenta arja atsan ka poi arpunyo hajar crore la dadi pakanang hiar ka dadi kanang hiar ka budget nama ta kata ki babun ki schemes jingpen roi ki poi shishnong ki thau jopi
berkunjuk nashwa ban pensong ban pensyai bakum kipai ba ngin dei ban ngok hakinu no jing syalam bakla baklum nong rim kajinya ki jom kini ki parti ibang muka berjaya tenteng kilalap bakilai tip lagi nama pi bakadai kajinya ki kebatang siteng nanti sudah par kanang dan kawai kebabian kajinya ki ujuki nama kenal masuk benom kat abanga dan hakani ka meeting ha konstitusi la jongru nakrat ya kali ngong ba mentas mubha lek sidisnong pensyai bat pensutu ye ki katu kat ni ki kemun ki patba ki katu kat ni ki shnong ki babu ai prak ni nang dei taga kani ka jing buat prak kaya swiem ku betu ka jing buat jing ai ba hawa hos na ma ja prak dei nang dei nan namar ta raw na masuk bedom ba na kanya ka jongki khusiar nama kani ka jing pensutu bakla jing pengam bakla lakum ni kumpai kan yang kan tempoi ini syakla kibabun kibriyo ko konstituensi duni sendiri boy ni pet hatu senam aja kapra belasah pensutu bakla hati ni kiramba ken ka baki ki syam ken ka baki ki yo kadai ke jusai lam bakla la syai lam syatu syakla dengan kan harsi ya kata kini kita lam makam ki edi jatuliu nesekin yalam syanu saya keli la de maki ni tengi kwa bangi min kren nam takalawai bersisa jokajan